ibiserebanyi bikaburirwa inyoni numa naga unyoni bwaba mukunguru urabone kuja kwarikana kabone naremeye ciyowe kiza kumboza nari muraboneka kuzima gute hari mu bicafu ndabiratimba mbona n'imbeba ziri Ewe, wewe moko safi. Ewe, jamaa ikali. Kubeli, ataba bakuzanira ninde. Oya je nkuko najeyo. Je kali chochote, je nafikana uyiko. Ashimukanda rero. Nimba ongonga, nikurura. Ni tahepa. Papa no ni hatara. Ahora nawe nimbugo kiraza kopari. Oya no matari mu mazi. Hari ubunyoni bwa mukunguru. Inuma atongeye mba tabora orayo emuka reka nini eshazi ngudemo turirimbo mbano mbizawe ndakomeza kuri purutu ndakunda kurungike mbanda kurungike mugabo mwene yo rero ahazira namara ariko ndashyo akundare mbekira akasima mumenga cyara abanye cyamo rero naho bari kwa Mungu kwa Mungu kwa Mungu Mungu na mwezi wako ani Tanzania na mwezi kadara chana usiku wa pata waka na wale repetition ejo mu masengesho itwagiye batwari amasengesho uno munsi woho anatibagiye kana dinatibagiye Nabone nicho kimwe n'ubundi uranze umuriro cyakora zako cyamahera wowe none ubuzima none ko kazi ewe ndakubwiye rega n'Imana iravuga ngo turonde dukoresha amaboko yacu kama kubuntu kava muri azamu muri tatu amahera aya n'amahera ewe ungarere nabo bajya barakwiriye mu gikorwa cy'Imana barakwiriye Bakuri fulani Kira mali Namaho gari Nisao Witeka uno Witeka amatare rero tabuke Imukore Natsibagiye ko mbona ari umuntu Twovyibagirwa n'iki ubona ko turi kutura Oya hari bisi Naza Natsibagiye n'ukuri Umusanga Oya jengi kwa nihutira mwene naka nisamu Usiku wakanga Nesa munani Mwana hari wana natorone Natsibagiye ko tujya muri repetition gabasha Repetition Mana yanje Repetition muri korali Analinke narice kubayitana ndabyo muri Ariko mukabumenye yuko Imana yatubwira abagore wafatiriwe Kuzora kuwa mbere mufatirwa misi yose mufatirwa no kwa Mungu None repeta kuhera kwa mbere gushika kwa Mungu Ariko muri muzi no muzi bari repetition repeta mu gitondo tugaturirize Ico ni mwanya wo guta Ico nico nta mwanya wo guta Tugitangura jewe nahora ndaraye wakona kariyo abantu bashasha kuri abariko kugera yose tutende akunda karura sigiti ni kubera wo kwishushe n'amaraso y'imisi kubera kuri mushaka Imana nivyo gushu umuriro kifatwa ndura abarweya bono beya bembe twe kubutura amakara n'ibivumbiko bakwegera amabara bakerera twe turamakara murakeneye icyo bita ikanguro wera turajyane iri hehe imatera n'amashuka n'igitanda none abantu bajyana kumeza Uwane kwa telefona bana ni mwitoro Mugabo yo wikatile ko turi muri Amerika ubundi mwitoro Ikanguro sikuvuga ngo murasinzi Cyangwa ngo muraryame None ukangure Ni mukanguke mu buryo bw'imini murako mwasi Umva uratomboye Iya baje mu bubimbwiye ari mu ijoro nisinziriye Cebure mu gatondo
twabanyura hamwe ariko twanahura ariko bakatana tukora tubyolana mw'ijoro dusenga oya si mama koma asinze none ndakubaza nk'umuntu atacibuka isaha yo kuja muri repetition uyo ntasinziriye no kure kuyibagira bibaho no gufatirwa bibaho ntiwafatirwa gushikana uheba no kuja gusenga gushikana uvura n'umwana banasamanje ni mukanguke baje kanguka edogo kanguka nawe ni mukanguka nimona ko musinziriye nakabyura amaso tugatsibure tukanguka mwe mwarasubiye inyuma wumvira icyavuze ngo kanguka ngo ntimubona ko musindiriye bisigura ko rero tumeze utu murasinziriye ubu tumeze ngo turasinziriye murasinziriye mu buryo ko ndakubona mu buryo bw'impemu yego erega umuntu asinziriye mu buryo bw'impemu impemu ni ukuvuga ngo ziba zigikora aba yapfuye zigenda aba yapfuye umva namwe muyera ni nawe n'uwo muzi uvuze mu buryo bw'impemu ni ukuvuga yuko mwebwe n'iby'Imana mbona mwana biraza icyo kintu burya twashaka twumwe kare mwaraza muri repetition kare isaha ntiyabatanga ariko ubu musa n'ababihebye umva mwararavye wowe uheruka ryari icyo kintu avuga si icyo kubera jewe cyatumye nza ndagabanya umurindi ngenda nkicarayo nshaka niyigaba kukumbuka byakajondi na bya biharage hariya bikaza inyuma y'isaha niyo mba notagazinduka ngende nanjye cyane nimba byanamukiye eka nturaba abantu buriya umurimo wawe umwe mwana muri korale mbona tondarumwe mugabo nawe bazananye nawe ewe baravuga bati ni umuhamagaro nturaba abandi kandi umenye ko wowe nawe udaheruka bigaragaza ko uheruka kandi by'ukuri twimereye gutya tubitiramiye rero sente ntarumva babandi ubu nawe wumva niba nkeko urumva kuri muri rya tiro turababaye n'umuntu asinziriye asha n'umubatse aho bigeranwa uri kuri mwitiro wasinziriye none wowe ushaka kugenda ni mukanguke yumvise icyo nshaka ni ukuri musabe Imana isubire ibaye inkomezi tubyuke nk'ubu dusomye ngaha mu gitabo aha muri Zaburi aho umwanditsi wa Zaburi mu gice cya 85 muri Zaburi urindira soma 85 ku murongo wa 6 umwe yakavuga ati mbega muzokongera kuturabura kugira ngo abantu bawe bakunezerere ako rero ibyo nibyo kubera ntidusindira ko twararavye nabyo nibyo none kuraba umuntu asinziriye arasubira akabyuka uwaravye baramurabura akabyuka byose nico kintu urumva mwe musa n'abaravye papa none ndavuze ariko aratubwira nibyo kuko je ndibuka iminsi iheze je kumva ari meze muri korali mu gikorwa c'Imana ariko ukacuraba ibintu bizoja mw'ijuru iki natubwira gutyo ugasanga nibyo byatwitumye tukanaja no mu gikorwa kandi bihanuye rero amadiri nayo aragwira mugabo kandi kera naho baba basereje inyama barayiheba kubona abari ibyumbo by'ifiriti rero ko ari umutego none kari none dukora iki ico no bafasha ni mube nk'uyu muntu musenge muvuga ati Mana turabure twarasinziriye aho niho igikorwa c'Imana usoma ukumviriza ibiriko biravugwa ubone mwana kwanza uri nkaheze yego gitebana ariko wumviriza itaravuga sibyo mumere nk'uyu muntu reka arasenga avuga ati Mana turabure kubera ikanguro ni ukuvuga na mwebwe uyu reka avuga ati turabure ni ukuvuga ni ibintu mwagenderamo mwakora mu bikorwa by'Imana mugaca mubiheba mukamera nk'ababitari namwe bw'ejo nobabwira nimusabe Imana ibaye inkomezi musubire mubyuke musubire mu gikorwa c'Imana muboneke mureke ibyo muriko murajamwo byo guheba igikorwa c'Imana ariko musubire murabuke mumere nk'uyu muntu yariko ararira Imana murabuke musabe Imana nazo nawe uri dogo wanje ibintu nashaka kuba ari ibyo kubera
kera twagenda turiruka tukazumva n'abamotari twaramuriwe dusya twatuma turirimba turi babiri none bimwe byakibutura umva nubwo tutarabiheba tubikora nabi umuntu wese ahashakiye umuntu wese umengo ntawamuhamagaye umengo nta n'indero twitetse shaka tubyibuke dusubire turatonda kandi urakoze ibi televiziyo n'ubundi mbona umengo ni inzu z'imbeba wogera ngo niyororero z'inkoko nako nyamba ntarira ruginga urabiyuzura bikorera kwa no kwa mungu nzoka ntarihe urakoze kandi reka duce tugenda koga tugenda ubwo twacere mugabo utozigere nabari ipantaro bariha n'abana kijiko reka tumeze kumwe reka tumeze bamberewe nabi hari ico numvise rero cikangura burya byagumye bivugwa bamwe babivuga burya rero ikangura ni ukuvuga ngo n'abantu bari iby'Imana bari barabyumvise hama bakaca babiheba ni ukuvuga ngo ni gusubira kubabyura basubire bigira akanovera muri bo basubire babyiyumvemo abicaye bahaguruke biruke oya nako bakora ibikorwa by'Imana basubire mu mwanya mwiza birutse bo baraba haba akanovera gukunda Imana hano kandi ni hose isi yose abantu ibikorwa nibyo guma byiruke iby'Imana babitaye urakoze cyane ndagushimiye iki nabyo iki ibi ntibizoja no mu ijuru ibi urakoze reka naje ngoma noge ego sawa reka mbike kabisa murakoze ese mu kanga Pepito já muito.